Oke, kami sekarang lagi menyeberangi Sungai Alas bersama rekan-rekan tim menuju puncak Leuser. Ya, ada Sahudin, ada Mr. Jul, ada Maesar yang lagi menggendong anak tamu. Ya, oke, si Saudin sudah tembus. Salam Lestari. Iya. Kemian we yo, amaan we. Nggak. Ya, jamu lepas kero alu dia ini loh. Oh gigi. Minum kopi free lah kak dia. Kita kata dia demi koya. Gigi. Slowly bisa yes. Don't worry. Wow, good. Oh yes, good. Perfect. Bukan tapi kena asin. Perfect. I eat. That's all. Yes, Soul fish. Fish. Kena asin. Gitu, jadi lumpuk. Ngedap terago ya. Okay. You brine fire. You okay? Masa? English. Oke, sambil masak buat gorengan, si Maesar lagi buat gelang untuk kenangan nonton Leuser. Ya, Mr. Jul, ada Mr. Jul. Halo Mr. Jul. Mr. Saudin lagi buat gorengan. Halo Mr. Saudin. Lagi kopi. And forget you my country yes.
Bagaimana? Sudah siap? Ini anu tadi Ya. the video no Mr. John maybe how long from the Lauser? Yeah, how long this year? Mate. I think 7 hours from Bipak Batu. No. 5 hours. Little bit rain. Sana sekat. Kamu nuan kamu loh. Yang kini Rusia juga. Yang buat gini. Ya, di Mountain Lauser. Itu gue nih kambing. Dere. Are you okay? No tired? No. Nggak, Mr. Happy UP ya. Pertahankan nama banditmu, Win. Bagaimana keadaan Mr. Maisa pulang dari Puncak Lauser? Oke, kami turun dari puncak bersama Mr. Maisa. Itu adalah